Maya payaldo anak, at syuta ng ngeni king katlungaldo no ning kaya katamong klase. Kamusta kayo ngeni? Makasunod kayo ba karang kaya katamong lesyon? Bayo tamo magumpisa king kaya katamong lesyon, tumerak tamo pa at mag-exercise. Biyasa kayong tumerak? Sige na mo, talakad kayo at pakyapusan tayo ining terak aakit king kaya katamong video. Lula 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 lay, lula 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 lay, hey! Lula 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 lay, lula 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 lay. Itaas ang kamay, iwagay-way, umindak ng umindak at umikot-ikot pa. Gumiling ng gumiling hanggang mapagod ka at tayo'y kumanta. Lula 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 lay, lula 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 lay, hey! Lula 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 lay, lula 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 lay. Itaas ang kamay, iwagay-way, umindak ng umindak at umikot-ikot pa. Gumiling ng gumiling hanggang mapagod ka at tayo'y kumanta. Lula 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 lay, lula 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 lay, hey! Lula 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 lay, lula 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 lay, hey! Lula 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 lay, lula 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 lay, hey! Lula 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 lay, lula 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 lay, hey! Ngeni, atin tamong ikanta. Balo ko, baluye ining kanta ngay ni. Kaya, sabayan nyo ko. Masayang kebaitan, masayang kebaitan, masayang, masaya, masayang kebaitan. Ulitan tayo. Masayang kebaitan, masayang kebaitan, masaya, masaya, masayang kebaitan. Balo yebait ang kantang kintata mo? Andat kapilan tayo daramdaman ing kanta nga ita. Awa, kapag birthday tamo o kapag kebaitan tamo. Apining kanta nga ita, ing kakanta tamo kapag ing meto nga tao, mira syaking kayang aldo ning kebaitan. Ing kebaitan o ing birthday tamo, yapin ning aldo nung kapilan tamo may bayit keti yato. At pag celebran tayo ni misan pabanwa. Pagdaratang yung aldo na ning kebaitan tamo, midaragdagan niyang meto nga banwa ing kekatamong edad. Antimo, i-Angela, birthday na bukas. 4 years old ya pa i-Angela, pero bukas 5 years old ne. Ika, kapila ning kekang kebaitan. Ngeni, atin kong pakilala kaya kayo. Oy ni Jane. Mag-birthday ya bukas. 5 nang banwa bukas. Ngeni, sopan tayang maglageng kandila king kayang cake. Pilan kayang kandila ing ilagay tamo king cake na? Bilangan tala. Metong, adwa, atlo, apat, 5. 5 kandila ing lagay king cake ng Jane. Nano yan kasi buring sabihan ng birthday? Apiniti, ingal doon na ning kaya katamong kebaitan. O nung kapilan tamo, may panganak. Pag selebra tayo ni misan pabanwa,
at midalagdagan niyang metong banwa in kaya katamong edad. At dahil makiramdam kayo kanako at sasagot kayo kareng kakong kutang, dinanda kayong happy face. Palakpakan nyo naman kaya kayong sarili? Ngeni, oras na para sagutan tala rin kaya katamong module kay Aralin 3. Mikiti-kita mo ulit para king tutok kita mong lesyon. Paalam! Like